isaa cia bilingi wa mauvo. Wigwatio nwako kana wende na kutinda nesa musesi wa Mutongo TV ngwatanyo ya mukamba nesa muonza na nateka ile ne pole tuitia weke onondo waselesia bilingi wa movo ovanini inde netu wakayu nikenda tu manyithie kila cha kitekana kila kiende no kitika muthenyani wa umundi kwina mukomo wa muthenya wa kele na ende movo alama kitika oyune kana serikali nienda iyewana na aungami mangwatanyo ili sia matatu na ende wesaithia mukomo usuni watangaswa kuungama indi itune na mukomo muno noende isione kiwatho kanganya batatu kila kwatiania na ndeke maitu mama uvoma tuelese ni chao kiende ona kutwika serikali ni yegwana na andu asuka na aungame ma ngwatanio cia matatu nyenita warasa sikirukwa nzomo na umundi twi wake li matukuni 19 mwezi wa katano mwaka ni wangili ile na miongo ile na dhanda tuambie vilingi wito wa mauvo kwa muthenya wa keli ukui notamba ikite kiwanzani cha matatu sokoni wa matu na lelo ni munene wa Thika Garissa kumana na mukomo wa matatu masama kiokoni enende meimanambi cia kuvinga lelo uyu na kwa kanyamiaki na bala maofisa ma polisi methi wa maibetanga isi ivi na kubosia mwaki u Benmark Mosao ni mwandiki witu wa mauvo na MCN wa matu ni enda tukwatia wa mauvo na MCN wa matu ni enda tukwatia ni nake imwe kwa imwe atutavini chao kiende kuma masani makwacha nginya oyu Benmark bani unje ni kiwanzani chao kuita maratu cha matu palanga likibatukanyo ikuane yako di isioni kibatukanyo na otondo sisi etina kwa wona ni atikana kiwanza kini kethei baina ukuiwendeye baina ngali na bikia na bikake wanzani wona ni wakana otondo mukomo wa ngale kana mukomo wa ene maratu omini na ulika muthenya wa keli nigo paendeye na thini wa ndambo kasito twamina kukomana na wamoma ene ndi methi wa machelesia mawani mo yulwa kindu kikumbelete ndinima na bumbe yange wengi tuna komana na polisi alame dhitwe maiman kana alame dhitwe maidingelela usese ibaso koni wa matuna mono lelo ni manene wa kuma dhika ko Garissa itona maibosia miaki nitona maibetanga mabia alama imane kiwani amama enendi alamenda kwambia miatianio kwa uchocho tusono livoti kumaba kwa yu atwida tuyatiania na ndo maundu mekwitha maikiendea atwimwetea ndini wa mauvo maitu alame kwatia usuni mwandikiti wa mauvo kuma matu na endi ni muvea muno Benmark na Benmark vawitina yana nenania na athukumi aya mangali yolo wa mukomo wa muthenyani wa umundi na meina uwa kuweta mauta ngali yothi tuo na tithukuma wa wanja jua kale na dede mauta mekata mathe nundo andogi mekomia ona tekunya kuyanza watu wanachao na ngali ikoka kokila kitivo ngali mauta mekata mathe kana ando mamoto mekata matugaone oneza nundo ona kudu kalakala tenda na maana tenda na dhiana na maana ile numete ba matu nainde nithitwe na kimakomono kuma maandamano amambia mauta nikwithiwa ingalama ni ciambatie pio nundu nyewe nthukumane ungamite kindu cha mbere ni tesa mitumba na yupa kuthi lobi bariendeka unikitie kalaba na niti ukulia serikali etwewietei undu batoneka ithesie mauta patoneka na ngai ya imeathima nikenda usethia kila kindu chonde nikiendete tesa na mwene ndi aithi wana mu yola mauta imesiela mena thina mono imambatia mono ethia ona mabaisi mambatia ethia mendo banda mbewa imota kwanza tandola twe baloni te abinanisia mono na rugulio ugethia mauta imathea na nyene yoka kana daktari wa habo tutengemea ambiria ila tutengemea ambiria na sitekyo twithinani alama nduthi namo matengemeo ambiria methinani nundu mote mabandie muno atuya twe mabektie muno tena sana koko twile mana tuyothukuma tuyothi
atuweze tuikaniata na nazia maandamano matheletu ya na mundu aikunwa aywa wa mana pera idia kuandamana lakini muika kune mundu muikoya kindu chene etha kuandamana mwana kwa amani muika kune muikoya zindu ciene mwana kwa amani muikoya kindu chene na indi maundu mailiunga leko isu cia matu na imwe kwa imwe nenda tuthi musini wa wote balabe mwandiki witu wa Mauvo Jacob Chalo baloko tueleza kana maundu ngaleko nisu namo nimetha maitamba ikakuma kiokoni cha umundi na yule ndatu kwatiania nake imwe kwa imwe kwisila kwanzia ya simu nigenda tueleze ni chao kiende musini wa wote kauntini ya Makueni. Jacob kethwa no mbewa ni kwate watinda nesa kalivo vilingi wa Mauvo tutabie ni chao kiende musini wa wote. Erastus ni kwatia mwende onesa na ni kwatia kwa mtana wa kele maandamano ni mathia kuambia isini wao wote kuambia saa ile sia kwacha pala ene ndi na ando mamwe kamefia kuyimila kwa wingi ngana makio kutweza maandamano ba msini wao wote na mavinga lelo wa kuma masaku wa kuma makendo ngana bwiza ite yani mafia kwikia na bina kwa pamoja na kwikia kana ne masku mya serikali evike kuthesia mabawa mama uta ni kwithia yani ndi masia ni mavini ya muno ni kwambata kwa mauta kupike kutangazwa ni serikali na ni mbethi wabe na mwekanisi wa tiangasi sasi kukunwa na ene ndi maisemba makwatia mataili kule luni na weza withia no maende kubina na vina askali na enendi Erastus Jacob namo andiki Mauvo we ona manyeja bawitina kana be na thina ndise kana demwezo kwata mwanya wa kwitha mwikava maandamano aso acha litandiki Mauvo tunezo kwata mwana ula twena gwa kana freedom ula tunengetwe ya weza withia no tukathe maandamano ndo bailita kondo nende mazi amakwenda kunwa bisa amakwenda kurekodiwa tondo aingi ni magulanite na ni amuika ni maudhima yana ngomali ya NND weza idya motel dinduka konde kubingangi achole bayingo pando oyu mundu ya lunch kana mundu tho wakendo bantu kwa oyu na mo maundu ma ni wako yabo me okuando lakini wesa idya ngali imwe ni kwebithia mbesa mbinge ndisi kana kiune chako se wa musini wa wote achale andu ala twanena na monika na mekile mokite wote ala momete masaku makumi wa sana oyu ulima bawi masaku bantu pande pepa wesilingi mana atatu oyine manana na 50 sendete silingi mana atano itengemea ukwani ngaliba na kulika wote bizo kanyi kuwe na silingi yana imwe nikandoli kweni munu wa motorbike ula kusile katika route sia itakani ni muvea mundu Jacob ni twithe atwende na kunena nya kutana atlanya na muteti waki sia ine ndiba ulatubunga mita nake okay na no nende kumukulia ta muteti waki sia ine ndi eta wa mutunga ni ona kama nini maandamano amatikia kwende ya kana ni support mota ine ndi na unena yes mundu mutunga yes na serikali yetu onena ni kana nimetha mayiwa na tongo ya noma ukui kana mangwata ni wezi cia matatu ndisi woni waku yolo wake cha kunenania na kuiwa na nikenda mukomo uvikia kuongama nianzia niye kwa mazino ni tonda nilimutunga ni ungamia makundi ma civil society kana amatete ya kisi ya mwenende na nianzia beto isuwa menona unena niyo wende ni kana withie mukomo ni wafi kuongama lakini hiye nende muungamo witu ni kana twenda mauta mathe na kama mauta pesi ndo mingi siambatite ukeria cie yolo nituwe mwane kubikia na ndi ila yende nesa maundu memba mema sio na yu ila ndi yende nai nicho kuna tubine kiti gitane ni asia tawozwa mauta wa affect kila mundu wandi wewe ano kwa kwate bantu akathingika nundu yuyu oyindi masako mbese lazio di masako unless nimba niendete mwende usioka na ndena biasala ngoikweka no nevi lakini yuyu kila nyena nitona kutabia mwenende nikana tuyumezie na tuinena na serikali itate kuthezia thoa wa mauta alright nikenda withia koti ni watu yania ukoni yes ni muvya muno na ndi usu ni mwandiki witu wa Mauvo kuma musini wa wote kauntini ya Makueni hetobia kana ona bandu tonya kwa lunch kana okakunda chai
payevo nondo maono biasara no vengi sikete muno ngalekoni isu na indete kwatika na mondo nimeosioke atatene nida ndiko atianya na ndeke maitu ange mauvo ke badukanga nyoko mondo Jacob na mondo Titus asuni andike maitu mauvo kuma ngalekoni isu nimekwitha wa mayatianya na ngewa isu na maitu ete mauvo asukwa withianu mwandoni wa saa umwe na saa 3 cia awiyo tukwanengea tuthi county ya Mombasa vala maondo ma ukui county ya Mombasa muthenyani wa umundi ni masioke atatene matatu iyambe cia ukui ona itina wa matesia maandamano ene yanda maondo ni ma ukui yumeweta kana ni malasimiki kusiokea uya kumana na ngalama ya mekalile kwithwa yeyolo na nikana mavikie na kukwata cha kuya cha kala muthenya ingi ni masikumiza serikali kuthesia ngalama ya thoa wa mauta nikana maike kunyama cia enende na kuvandia TV ya ukui kana fair na yemwe kwa yemwe tukwatiana na mwandiki wa mauvo kuma musieni wa Mombasa Angelina Mose. Angelina ethano mbewa tutabie ni chao kiende Mombasa. Imo kwa imo kuma va county ya Mombasa na vala nonje ni stage ya ferry na ila ikuanga alisia kudiba mburi kuthi magadini kuthi changamwe na isione ile ngi kivadhukanyo na indi otaundu kuona muthenyani wa umundi maondo ni macioke yeta atene na ene yanda maondo ni ma ukuini macioke yewia maiweta kana maivikie kuciokea maandamano ni kumana na ngalama ya mekalile kwithwa iyulu na ni kwithwa ni makwenda kumandia ciana cio cha uya na indi akatwiwe ulo ene ndima kwasia kukonia kuvanda kwa thoa wa mauta lakini kwena thina mauta nunu ngali ni bandite tutawazizia pia makazo mengi alambe tutengemea medina mao nundu pia wiyulu kututoma kwe serikali tuthese mauta kwithio na maisha mathe yanganga kitoko yani yanonye nilikeweane nundu maisha ni momo nyumba ndina kindu siana ziako nyendo ya na nazio kwithia maundu naona maendete nai kutolando nakumya kwa serikali ni President William Ruto athese mauta withie andu meka kwithia monya mamu nundu tutembea na mao iku ina ngali. Naitwa Manukato Kachongo. Nashukuru kwa kufika mahali hapa mahojiano na nyinyi. Cha kwanza Kenya yetu imekuwa mbaya. Cha kwanza saizi mafuta mahali umefikia, sijui sisi wananchi tunaelekea wapi, kwa sababu kama mimi ni dereva, gari yangu ni ile pale, utakuta mtu hapa tunabeba 130. Saa hii itabidi tupandishe bei, tubebe 200 ama 200. Umeelewa? Haya, tukibeba 200 kweli abiria atakubali? Lazima atalalamika. Hiyo yote ni serikali iangalie maslahi yetu ili na sisi tuangalie maslahi ya abiria. Lakini kilio chetu ni kwamba sisi tunakuwa tunanyanyaswa daily. Tunaonewa, tunakaambia tuna haki na sisi pia tuna ulezi. Sasa tuomba serikali pia ituangalie. Mafuta yako juu, fare iko pale pale. Naomba fare iongezeke ya chuda, ya kila mahali iongezeke. Ili pia sisi nasi tupate riski yetu, maana sasa tunanyanyaswa sana. Otaundu wewa ene yanda maundu ni ma okuinima kulalamikia ngalama ya mekalila na muno mathoa ma mauta kwithwa meyulu muno maiweta kana ni malasimikie kuvandia ndevi ya ukui kana fare ni kumbana na thoa wa mauta kwithwa wiyulu na ingi mo maiweta kana ni malasimikie kuvandia thoa uni kwithwa ona kati wa mathoa mo alama tene veki ndo mana kwata na indio unimende na kuvinye kamuno ni kwithwa vaiki lama kutungia mwene matatu kana kukwata cha uya na indi nitukwenda kuatia mauvo na kuete mauvo kwa uliku ndende wa vidingi wa mauvo masani mawiyo kuma va county ya Mombasa ni tawa Angelina Mose na indi ni muvya muno mwandiki wa mauvo kuma musieni wa Mombasa Angelina Mose nondo alivoti isu Angelina no kwitha itubanisi angewa isu na eyoka ndeni wa vilingi wa mauvo mwendoni wa saa umwe wa wiyo yuni andatu kwa nyengea na imwe kwa imwe twithingi nyaku ya musieni wa Ilovi musimunene wa Ilovi vala mwandikitwa mauvo mwaka umweu wivoneke ndatu elezini chao chera kikiteka muthenyani wa umundi na itwelesia kwa withianu yulua umbano la wethi wa katikati wa maofisa ma serikali ovamwe na atongoi mangwatanio cia matatu mwaka ethwano mbewa imwe kwa imwe tutavie ni chao kiende kwa uyu musieni wa Ilovi na ni chao chane no ndeni wa umbano usu
Erastus nina ngukuiwe na ino kwatia neza ni katikati wa musi wa Ilovi jitu nena na vala kila kindu kiende oneza kuina mathina mamuo ate okuine wambie kwikala kiokoneta waungama awethi ava ingali cia matatu isikuaye nende kumeisio nikivavukanio na muno umaete katikati wa musi wa Ilovi siende na okuana lakini ikuvikia oyu tikwatia ngali isu isithi wasisio kethia nundu na walivoti la the waline na evindane litevasa kate wa ene yanda kivathukanio maundu ni ma ukui muvea wake na nduvandi ya Kenya na mewe na masioke maundu ma ukui masioke kuendea onena ni wende kwineza ukusiwa sieko sia uvungulu wa Mungu ato ndini wake sio charo isambu na vala nende methiwa methiwe maili kama lelo ni kuvivia taili ngalikosia kiturai mavisa ma polisi methiwa na vinda yumu kumbucha nende alame kwete kuandamana na kuvinga lelo wa kumathika kuka musini wa Ilovi mundu ya Rastas ndo kwa kuvino ni unenge o highlight nini ya unenania kana maundu ala methiwa mainenanwa thini wa umbano ula watwaiwe niene yandama matatu matongoiwe ni mwene kivila wa matatu vandi ya Kenya kana wa chama matatu vandi ya Kenya Cushion Mushiri na vala methiwa mainenania na minister muviani wake na andu John Mbadi undumwe na minister wa usesi wa nthini ula ni Kipchumba Murkomen ungeula ivikite umbano ni usu ni minister wa maundu ma mwaki Opiyo Wandayi na vala methiwa maikwatiania kana yu mambe kwitikilana na serikali ndo yambie kuthesya silingi 10 nthini wa mauta ma diesel ona kutwika ni yambi isi ona kutwika ni thiwe yambatanja mauta ma petro mauta ma kerosene kana mauta ata kwa museje ni kana yu maundu ma kwitwe kwatie kwithwa maisioke wa as soon as possible kana na mitokeo ndo vatonekana nundu mushiri na ula ni mwene kivila wa Matatu Association ni wethwa alilia ya mateleva makanga onde na ndo ala methia wa muvyani usu wa ukui methio maisioka wiyani na mitokeo undu vatonyeka lakini erasio kwa ukumanithia na undumwe na education asia ni kana yu mauta ma diesel va musini wa Ilovi ni maana ele na miongo 3 na ile katono na nyathanthatu na petro ni maana ile na 14 katono ile 5 mauta atana mo mayambata mpaka silingi ya na limwe miongo kenda na limwe katono 3 nyanya lakini tikwatia kana unena ni ola masya mekwithwa mayendesya no kwithwa wisia mautunda maseo na muno kwikiria kana mwene ndinda naendea na kuvinyikika mwaka maungamia piu kana ni kwa mithenya fulani be atimatams manengane nikenda mapata mo mathinikiwa nimethiwa maina wete ya ultimatums nundu unenania maundu aisya kimbithini kana ina room na meza uka unena na andiki mama avoid na unenania usu lakini kwenana na undu andu ene yanama matatu maweta ni kana yu manengane mithenya muonza 7 days methiwe mainenania nwizimo mendeketha cia serikali iriwe thithesya mauta ma diesel yeyo kamenda ethewe na silingi 50 na 6 so nundu serikali ndinatona kwika kiu masya vandu vamende na mukomo mende na unenania mambe kusioka wiyani matatu siende maundu masyo ni kana na uokwati wa nthi ya Kenya ndukaende na uvinyikika lakini in the next kana nthini wa lungu ya mithenya muonza nimekwithiwa mainenga ene nthi mausungio maundu meugwa niye na kila kitonie kwikika ni muvya muno mwaka naende livoti isu atiania nayo na mwendone wa saa muna saa 3 wetu eti ndeni wa vilingi wa mauvosu ni mwandiki tu wa mauvo kuma musini wa Ilovi munduwe mwaka mweo aitunengelele maundu undu mailiani wewe atuelesya undu umba nosu wetha witwa iwa ene yanda kivathukanio maukui pamwe na serikali utongoni wake minister muvyani wa mauta na mwaki Opiyo Wandayi na indi livoti isu ni twitha twikunengelelio kwa withianu vilingi ni witwa mauvo saa umwe na saa 3
sia wiyo nienda tukwaningea na tuyoka musieni wa Masako bala ivindani ya Kenya maende kutwaisya maandamano kumana na vei uyulua mauta manga le maandamano ani maende ya kukusiwa kiwanzani cha ukwicha basi musieni munene wa Masako kumana na mukomo wa ene yanda maukwima lelo kauta alama likita musieni wa Masako ni maminiti na kuvingwa enende maende kukwatya taili sianga le mwaki vala mateleva alameo tata kukua enende makwithwa kuikilikana vaingali yokukuana ni wa Masako ngeweno ya mauta na mukomo actually mondulo bangete William Ruto vaimondonge no silikali yake ambatise mauta ithi taenende tuasia kana William Ruto no sindiwe silikali na ndeseke uendesie nunduwe mwene tutumio ndeto siake mwaka 2022 ndakulia Uhuru wa Kenyatta aise Uhuru no win idea koiradaless clueless mauta meambata me affectando William Ruto ko iradaless ko clueless za koti mauta Kenya ibikia mweso o yukoti wondo beto maitane ma Kenya na tiyo yunondo mauta meyo lo milele na milele onasiana situ igaithia mauta me koti kenda Kenya idionde tu twanene yani no mini yake somo wa mina health no mini ya mauta yu ndo mina ngalo ithe tu idibando William Ruto mena guti nini kwani wa mauta na kila kindu chonde nikiathirito ni mauta nondo baki ndo choka baki tatumite mauta Mr. Ruto nenda kutangazia kindu kimwe kana no thito za kuiye no koka ba utwithie nitwa new peer representatives sia national level tuna ma senator na tuna ma MP na mwatwa ye interest sia ku ya mbungeni mwa mothio tutetea na nyu mukoka ba mutwithie nitumwetele chathi changu kinzia tukoka ba tumumbanie ngo wamepanda juu sasa tunalilia president at least ikuwe ulainishe watu ukae na watu wako meetings zote ukae na watu wa ministers ukae na wao tunasikia wakiongea wakisema ni kama mambo ya Uhuru akiwa kwa president mafuta iko inapandishwa lakini sasa nashindwa haijawahi fika hapo. na inde musiaisia kuma Masako yutamba kosa uthiomo o mukuveni ngwetha ndisio kithe na mauvo angi miokonia undu ukui wa tambaika kiokoni cha umundi kuya kangundo na matungulu na oingi o undu maandamano la matwaiwe na mukomo usundu kunite kisomo kuya kauntini ya Makueni na indi undu namo atandithia kuya kauntini ya Kitui makwatie wasi ukumana na maandamano ma muthenyani wa iyo kati wa mauvo angi miokonia mathau kwa oyu uthiomoni mukuvi. Agricultural Society of Kenya yuthocha nthini wa show ya Masako ya mwaka huu na ila kielelo chayo ni kukwata mbau nima ya matukuwa ila thiendanitie na mawali ukuma nzeve na kukwata mbau utandithia ni kana kukelia ukwati isu ni Promoting Climate Smart Agriculture and Trade Initiatives for Sustainable Economic Growth. Show ya Masako yeta eva mwe ene ianda kivathukanio alametha mayonania mautaalamu kivathukanio na mautuika lelo ni cha kuongelanga ngetha na muno kwa aimia nini kwa kumanenga mauvundi sio mani maya matukua na undu matona kukilia ukwati wo kwesela utaalamu wa nima ya ibinda yukite. Show ya Masako ni bandu basio bakusoma na kumanya ene yanda kivathukanio kuma sekta kivathukanio ta uimi maundu mami kumukanilie ene biasala nini na sia katikati atendithia maundu mambesa ta vengi na sako kivathukanio maundu mama hoteli na mawonanio angi maingi uka na family yaku nundu show ya Masako ni ya kila mundu kuma kwasiana nini nginya andu aima na show ya mwaka huu ni kwambia matuku atatu mamwe wa thandatu kubika matuku mwonza mamwe wa thandatu na chathi ni vaya Machakos Showground kulika ni silingi maana atatu kwa andu aima na silingi maana elema 50 kwa siana na kwa ikundisia aimi kana masukulu mwezi amwe andu 10 kwambata ni maana elema 50 kwa
kwa andoima na maana eli kwa siana. Nukwenda kuka kuona ni biasala yaku kana utuika waku ta exhibitor mwanya waku yobo kubika matuku eli mama iwathandatu mwaka huu kwa maubombe yange takwiyosi ya mwanya ta exhibitor kana kuthoa ticket likanthini wa website ya www.ask.co.ke kana utume email kwisila machakos@ask.co.ke kana ukune simu kwisila nambani ino noti muonza kenda 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 ile thandatu muonza nana itatu kana kwisila noti muonza itatu muonza itano nana kenda itatu nana ile. Ati ya Agricultural Society of Kenya mitandaoni ya mikumu kanileta TikTok na X @AgriSociety of KE. Tumia hashtag tukutane Machakos Show inyo ndhemu ya dhoche ndhini wa show ya masaku ya mwaka huu. Lumina International Schools uni waku ni mubingwe tena primary na junior school kwambia PP1 mpaka PP2, primary school kwambia grade 1 mpaka grade 6 na junior school kwambia grade 7 kubika grade 9. Wosani wa mwaka wa 2026 ni uendeze tiba headquarter ya Ukamba masaku lelo ni wakuma masaku kuthima kuweni tena boarding school na day scholars mawithiluloko maitu ni makwendesia ila sinene iwanza seothaukia kundu kwa ukoma na kiwu kitathela na mwaki wa stima. We musiai osa ibuso wete mwana waku Lumina International Schools na waete siana ile wenengwa discount ya 5% na hindi waete siana itatu wenengwa discount ya 10%. Lilikana musiai wewe ya mwana bisi mwana enengwa mabuku mitiani ngina ilasisi ya kompyuta maleu ondhe kwambia kwacha leu asa mwonza na iya weyo obisi ni osu musiai waiva. Lilikana boarding ya mbeya kuma grade 4 mpaka grade 9 nena na Lumina International Schools kwisila 0700786355 yani noti mwonza noti mwonza nana thandatu itatu itano kana kwisila 0756646164 kana ulike website ini yitu ilani info@luminainternationalschools.ke. Lumina International Schools, igniting potential, inspiring future possibilities. Mukamba ni wese uimane udhui na kwa uondo ilite kubatithia na uima waku wamwe. Rafiki Herbal Clinic ungua Herbal Dr. Mwithia nicho kliniki cha ndawa cia miti kila kitongo etie kwa witi mwithianu na wandawa siki ukunikili wa science nituitama ukibadhukanio ta typhoid, ndetema, amoeba, bio, ulcers, arthritis, kulea kusia kwa mbatoni ndakame, ukosabina wa kiume, mauma kekonde, asthma, mauma metambo, fibroids, sukali na mauangi. Koma na Herbal Dr. Mwithia kila chuma pa wikala wakwa mbeleli matukuna na mwe wakatano tuikabati kwa kanal ndo kuthengiane na ATM ya Equity kungethane sana seja kuthilopi wakele matukuna kenda tuitala kuthengiane na Flavors Restaurant katika tuwa Total Petrol Station na Isma Supermarket wakarato matuku miongwele tuima 2 stage kwa kinatoa Sako Booking Office kuthengiane na Matuma Supermarket wakana matuku miongwele na yemotu ikitui Red Car Mall itina wa Intel Bookshop kunda kindu stage ya Probox ya Mbitini kungethane siya na Chamatu Hotel wakatano matuku miongwele na ilitu Masako Complex Inn kuthengiane na Automat Supermarket kuthengiane na Bata na wathandatu matuku miongwele na tatu mulolongo 3D's Hotel ground floor kuthengiane na Automat Supermarket kwa flyover ya Yellow. Kwa maobombe yange tuthoke mobisini maitu alama bingu wetu kila muthenya Dar es Salaam, Ilobi, Mombasa, Masako wote, Kitui, Kibwezi na Emali kana tukunie simu kwesela noti muonza ile imwa noti kenda noti kana noti muonza na ina ile 55 kana ututume SMS kana WhatsApp kwesela noti muonza imwa noti kenda noti nyanya. Rafiki Herbal Clinic, we treat, God heals. Kalibu niende na kumanyithia na indi mavola makitaka ohimetoki ni kana mukomo wa ene yandama matatu ni waungamwa kwa mithinya monza ni kenda banenganwe yana ya kutwaisya unenania kati wa ene matatu
kana ene yanda onthe ma ukui pamwe na serikali muno kwisila muvyani wake Nandu, muvyani wa CSA na muvyani wa maundu ma mauta ne umbanola watwaiwa na watongwe ni maminista kauta evo minister wa mauta Opiyo Wandayi, minister wa CSA wa nthini Kipchumba Murkomen kati wa ene yanda angi na ala matangasa kana yumo komo no kwamba kuungama kwa mithenya monza twikwatika no ukui no kuendea ta kawaida na indi tusonga na mbe na mauvo maitu vala ukui ni uende na kutambika kwa muthenya wa keli kiatenisio isio ni kivathukanio vala kiwanzani cha ukui cha Tala kwa matungulo na kila cha Kangundo kauntini ya Masako kikiuka itina wangwatanio cia ngali cia ukui kwi muthenyani wa iyo kwetakana payingwa wiwano na liki wa nthini wa kikalo na minister muvyani wa mwaki wa na mauta Opiyo Wandayi na ula wa ukui Davis Chirchir amwe mathukumi mangali ni mawetakana itambia ya muvya wa kulunga mathwa ma mauta IPRA kuthecia mauta ma diesel na shilingi 10 ti usungio wa mathina ma enendi. Kuma sekta ni ya ukui na ithie ta madeleva eto sane wa muno niki kesi oli kwa mautani nondo mauta make ambatwa na right ye olomo no na tuike kuelewa niki tumichao kiotuma maambatwa na nitunonie yo ila no maandamanie tuyamuka kwacha mauta ni mathewa na shilingi 10 na ituye kuliale yoi ni chao kiotuma serikali nene yetela mpaka mwenende atete na mae nikenda megwe kiyo cha mwenende na indi ona megwa kiyo mbeza ila meothesia nacio ona hiyo make sense nondo weke hesabu mauta manamba tina shilingi 40 na mangoto le yulu na maicio kamitha kwa shilingi 10 au na baini kibathukanio zimaanisha mauta bado meo yulu na ona tinaweza kuelewa hii ni chao kiotuma mauta mambatwa nondo membatwa ndo meenda na ithie tano ma ukui nitumite muno na Kenya ni maumite muno nundu wa kiko kia serikali nene ikutweka na lilikana miaka ina gwetina Musumbe William Ruto weke belani we utongoini na Uhuru ni wanene yenge waya mauta na hewa kosoye serikali yoloa kwa bara kwa mauta na wamea maike otina maikwatea maike otina maiatea waya siasa mambe kushughulikia thina wa mauta na vinda yu mauta ona maende niki yutu kuona ila wosi serikali mauta weambatia ona yoloa serikali ile inge ithie nitusanibwa na indi livoti isu tuumbanĩtie masani makwacha kavinda kala maundu mema na chambaika na ve livoti ingi tuumbanĩtie yulu wa kisomo na ile kuwetakana ngwatanio ya alimu anene ma skulu cia secondary kana kesha ni wenda serikali nene kuthinikia kwa metuki mukomo wa ngali ula walika muthenya wa keli kwi umuthi na indi umbano no watwa iwana ni nautavikana ne maungamio kwa mithenya monza maiwetakana mukomo wota uvingisite kisomo kwa vanene mwene kivila wa ngwatanio hii kaunti ya Makueni Johnston ndivo asia maundu ma kisomo skulu ni cia secondary ni mabarani interview itina wa andu alama eta esiendo cia kutumia maskulu ni kulea kuete kumana na kuvingwa kwa malelo ndivo ingine wenda mobisa ma isalo na muvia wa kisomo kulikila kati na kukunikila mutandao ula amanyiwa meweta na methi eto maitumia kunena ni ani kenda nduthi kana ni kenda kulwa nduthi thini wa maskulu. I want to say that today we have started in a wrong footing because we are surprised this morning we are not able to get some essentials, some supplies from our suppliers, and when we inquired, we were informed that they were unable to reach our schools because of the current demonstrations. We may think that these demonstrations are not affecting schools. They are directly affecting our operations. Therefore, I want to urge the government to move swiftly and meet with those stakeholders, because they are serious stakeholders in transport system,
and avert this problem. It is going to curtail our operations, the operations which we do every day. I also want to say that it is not only affecting those suppliers, we are also affected as people because we drive, we move, and the prices are too high. I think government can do something and subsidize and ensure that we are able to live as people of Kenya. Yeah, so far so good. We started this term very well, though we have seen some schools have gone on ravage. In the Makueni, we have several schools, about 5 of them. But I want to say in other areas, because we had a national meeting with our PS, it is more. It has affected many schools. Like in Embu, it was over 10 schools. In Taveta, it was over 10 schools. And in other areas, they're even over 20. And therefore, I want to request the parents and also teachers, let's think together. Let's come together and see how we can move forward without these stoppages. We have information, our students from all over, they have formed communication system. They have a communication tab which they are communicating, and they are using our computer labs to communicate, especially when they want to have unrest, when they want to have strikes. And when they communicate, they do these things at the same time. Na ini twitiana no ndukisomo gikunikite kumana na maandamano ala matwaiwe kwi muthenyani wa iyo namo atandithia kwa kitwi ni maendeleo kunika atandithia kuma kaunti ni kivathukanio ni maweta ana kwi muthenyani wa iyo ni makwatie wacio munene kumana na maandamano ala matwaiwe cio ni kivathukanio kwi iyo gusukumia serikali itheci thoa wa mauta mainena na andiki ma mauvo musiini wa kitwi atandithia ni maweta ona kutwika maandamano ma mauvo ni metikilitwe kikatiba muvitukano kati wa mobisa ma polisi na andamani ni wothothea ithoko na wanango wa male yu atandithia ni meenda serikali ya President William Ruto yithukise kio cha enende na komanda usungio wa kutoa kukonia thina uwa wa mbatu wa thoa wa mauta. Polisi wachunge wananchi na mali ya wananchi. Hatutaki polisi wakuua watu wetu ama kuwachapa na buduki ambazo ziko na tiangazi ama namna gani. Vijana wametolewa kule, walienda kujificha na wakawekwa kwa Land Cruiser. Nikiwa hapa ndani nimeona tiangazi imeingia kwa hii hotel. Tunaenda kulala huko chini. This is not the government we called for. Hii sio ile serikali tulitafuta, and we want to make it clear that the president should listen to his people. Kama kuna kilio asikize watu wake wanataka namna gani. Ombi letu ni kwamba mafuta, bei ya mafuta ishuke. Hakuna mambo ingine watu wanalilia kwa sababu wanajifanyia kazi zao na mikono yao. Watu wa Kitui County are accommodative. Nimeangalia nikaona hawakuwa na fujo. Lakini kwa nini wanachalazwa na tiangas? Kwa nini wanakimbia helter skelter? Nimeona tiangas ingia kwa nyumba za watu, residential houses. Hiyo sio ile maneno tunataka. Ombi letu ni kwamba kama tumekubaliwa na katiba kufanya picketing, watu wakubaliwe wafanye hivyo na message ifike vizuri. Kumekuwa na ngumu sana katika biashara kwa sababu tuliweza kuuza hapo asubuhi, lakini mara tu kukatokea viuni na watu wa kurusha mawe ambao sasa wamefuruga kazi zetu. Mara tu askari wakakunja, nao sasa kunja wanikudusa tiangas, hawakutaka kunjua wale wako katika line mzuri ama ambaye hawafanya ile inafaa, na hiyo imetudhurumu vibaya sana kwa sababu kuna akina mama ambaye hawangeweza kukimbia na walikuwa na shinda mingi sana ya kukimbia kwa sababu hii vitoa machozi walikuwa wakitumia vimekuwa chungu sana, hata sijui wameongeza ukali wa aina gani kwa sababu wale wameadhiriwa na hizo vitu wamekuwa akikohoa na pia kutoa machozi kwa hali ya juu sana.